dulu ke cinta. Nggak tahu. Cus. Capcus. Capcus. Jadi kesan babuhan pian nak katuju nonton video Acul Umrah, jangan lupa subscribe, bagikan, like, dan komen. Makasih. Hadran, dengarakan kuitan nih baca caca. Nah, tuh di TV met lah ikam kakanakan minum nang Aldo, lim Altiko, nang jinit nang apa segaleen. Dengarakan nakai kuitan nih mahaya akan haja lawan ikam. Aku nih memadahi bukan apa-apa gesen kebaikan diri ikam juga nakai. Aku nih nang apa ngada babaya kuitan nih udah tuha kada tahu nang mangacing lawang harat bari mendagum. Jangan hargai kuitan bepandir, jangan tapi berhera-hera ton kuitan. Aku nih memadahi lembaik, kadang-kadang memadahi kada baik. Hadran nih kawawanian, kuitan nih nakai mahaya akan lo ku ikam to umpat orang di sekolahan. Aku nih memadahi nang baik, kuitan tuh kada ede nakai memadahi nang kada baik. Jok kuitan nang apa dangarakan tali ngegucek tuh nah anakku bener makan pak jarum panjar saku ku cucuk supaya mendengar. Kuitan nih dihargai nakai bapak padahan kuitan nih dihargai. Nah kuitan talololoy tali kutang mbah hikam ti barong kau. Nah apalagi aku nih kada kurang-kurangnya lawan anak nang apa ujar ikam ika asal menurut aja lawan ujah kok ikam nang apa aja kutukarakan. Jangan sampai to umpat orang. Jangan sampai nang bukan. Aku mahaya akan, aku artinya memadahi ini sayang lawan ikam nakai. Kada napa-napa kada. Aku nih maras melihat anak mudahan jadi pegawai kah, jadi kayak orang, jadi nang pegawai dinas nang apa nang pangkat juga. Bangga nakai kuitan. Ini kada kuitan disakiti terus hati nang apa? Salah nang apa aku ini melahirkan ikam kada habis dari luang naraka nih kada ingat kah keluar wani lawan kuitan ikam amun marasa mampu amun marasa kawa aku kada mainta duit lawan ikam turun hada dari rumah nih terserah ikam guring ke mana ikam atau ikam iringi abah ikam nang kata di besa atau abah ikam tuh awar mabuk aja aku nih kada hendak melihat ikam mabuk nang kayak abah ikam nih to kuitan nih lah caranya aja muntung memadahi. Aku nih bujur bamamai di muntung, tapi aku tetap sayang lawan anakku. Ikam tupang hadranai, kada ada lagi nang lain. Lagi nangku ikam tupang harapanku gesen ke depan nih bingung aku tuha. Amun kuitan nih udah tuha kada kau bacari bagantian na ikam may pulang. Ini kada kekanakan di luar kuitan wani dilawan. Ini itu segala macam kuitan disambati macam-macam. Aku nih hadranai sakit hati melihat kelakuan abah hikam tuh. Aur mah ubat haja. Aku kada hendak ikam kayak nang itu. Dengarakan papadahanku nih. Kayak na ikam tuha. Tahu tuh napa aku ucapkan wan ikam nih sadar tuh ikam hadranai. Aku nih kada papa. Mati lagi aku nih kada papa. Pokoknya ikam jangan sampai nak kayak abah hikam nih tuh nakai. Aku nih mahaya akan haja terus. Kada papa kada. Sana ikam lagi berjauh lagi ikam. Mun kada maasi apa-apa padahanku ujar sekali nih. Jangan lagi ikam manggil aku mama, kuitan, bunda, umi. Berjauh ikam dari rumahku.